Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Amerika Anthony Blinken yasoreje muri Angola urugendo rw'iminsi ine yakoreye muri Afurika. Muri icyo gihugu yahuye na Perezida João Lourenço ashima umubano w'ibihugu byombi. Abantu barenga 70 bo muri Mali bapfiriye mu birombe bicukurwamo zahabu mu cyumweru gishize, ababibonye babibwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ejo kuwa gatatu. Ubuyobozi bugaragara nk'ubwananiwe gukumira ibi bifatwa nk'impanuka. Ahandi havugwa ikibazo nk'iki ni muri Zambia, aho bakomeje ibikorwa by'ubutabazi ku bantu 7 nabo baguye mu birombe by'Abashinwa bicukurwamo zahabu, harimo Abashinwa 2 n'Abanyazambiya 5. Muri Kenya, impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu hamwe n'Abanyapalestina bakoze imyigaragambyo mu murwa mukuru Nairobi. Birumvikana ko bamagana intambara y'Israeli na Hamasi, ariko polisi yabanyagijemo ibyuka biryana mu maso. Cote d'Ivoire yakiriye igikombe cya Afurika cy'ibihugu, yashyize ibona itike yo kujya muri 8, ariko byabaye hamana. Cote d'Ivoire yirukanye umutoza wayo Jean-Louis Gasset nyuma yo gutsindwa na Guinea Equatorial.